I pozdrav ljudi, dobrodošli na video. Danas kao što možete vidjeti, evo nas u ETS2. Izvinjavam se, ETS1. Izvinite. Znači što je ETS1? Euro Truck Simulator, Euro Truck Simulator, ili Euro Truck Simulator Kids. Prvi da. Dvojku ja mogu da igram, ali ne mogu da snijem, tako da ne snijem. Mislim, mogu da snijem, ali što ovako snijem FF7, dok je sa kjetom to mnogo bolje. Da izaberemo pravo kamion. Da li će to biti Renault, MAN, Scania ili Mečka, ili Mercedes. Manje se naravno detalje da bi što bolje FPS bio, kao što vidim. Inače, ako vi budete ostavili dosta lajkova na ovaj video, nastavit ću snimam i pišite u komentarima da li želite da li vi ovo volite ili ne volite. Ako volite, snimat ćemo, ako ne volite, nećemo. Mislim, ja ću ga sujedno igrati. Ja igram ETS1 i ETS2 sam igrao. Sad sam prestao, ja sam došao na 38 miliona. Snimao sam ih nekada, sad sam u obrisao igricu, tako da više nema ništa, tako da ćemo izabrat ćemo Ruler u igrici, jer najviše para nam ostane od njega. Tako da idemo na L nam se pali motor, na G desni migovac, Š levi. Ja idem na tastature mišu, ako želite da vidite kako to da radite, napišite mi komentare. Ja vozim levi klik gas, desni klik kočnica, ne je ovo. Onda ovo se nema ovako, po brojima, sad će da izađe, ona nova mi je ova velika mapa, mi izlazimo iz Rome, ili Rima, ovdje teren, da. Dobro, dajmo, ali prvo idemo da changeujemo boju, changeujemo color za my truck. To ću prvo da radim. Change color. Tu smo išli kod boje. Promijenit ćemo boju u crvenu i stavit ćemo tamno crvenu, ali baš ono tamno. Tako da se prelama. I to ne koštamo kriska, ali vidimo kako se ovo izgleda. Vraćamo se i ovdje uzmemo stranu. Inače napravit ću jedan screenshot, ali sa dobrom grafikom. Sad idemo po job. Idemo ovdje. I krećemo po naš job. Gotovo sada. Kada neće se prebati rekord 16 godina. Idemo po naš teret, to je prvo da izaberemo što ćemo da vodimo. Znači ovo snijem iz trećeg, četvrtog puta, zato što mi je malo prinestala memorija. I prvo na telefonu zaposleno na kompu. Koliko snimam minut, znam što je duže ne znam. To ćemo vidjeti, sve je kuplju.
test. To je. Ovo ne. Nećemo mi ovdje vidimo. Idemo na bolje mjesto. Ali znam da ima bolje mjesto. Pa tako idemo do njega. Da se ti ažuri, znači, ovo skoro duplo brže. Da. Malo još samo, stavimo šlak. Čini 90, to je izmjena. Jučer sam pa sam isključio FPS. I sad ovdje ima dalje. Više da ne vam zide dalje. Dobro, isključio ima to je jako nema. Da mi izaberemo nešto, to vodimo, ide ovdje. Tjera. I... Evo, 4200 može. Da. To mi kaže da ja zamenim ovako ili ostavim ovdje. Na F2. Vraćamo se u reklarac. Oba. Ne. Ovako. Tako. Vidite. Evo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. F5 mapa. F5. I krećemo. To je ako ne treba tu da stoji. Obilazimo kao nešto. Naravno kad ja vozim na dom da nema nikog oko mene. Če vidjeli smo da i kamion može biti 105 sat. Ne znamo tačno, ali ja sam ga vozio malo pre 105. Znači može više. Neka bude da ne možem. F5. Bolje da ja vidim ovdje. Morao sam, izvini druže, morao sam. Žao mi te. Morao sam to da radim. Ili morao sam to ili da kočim. Hoću da kočim 80. Moramo da spavimo. A možemo. Ali danas sam dobućemo. Teramo dalje. Idemo dakle to. Putujemo 90 na sat. Nije 65. Evo 90. Bude 7 na sat. 52. 53. 94. 25. 26, 27, 28, 29, stotka. Kočit ćemo malo. Stotku smo ga vozili. Vidite? Više mi izgleda. Dobro. Bolje mi izgleda nego u brdu.
Bolje njih za 90 nego za 20. Znači, pošto je ova iglica skinuta sa talenta, možda ću da nabavim ETS jedinicu za komp sa Steama, ako ima, da i mogli da igramo ono multiplayer, pa da pravimo druženje. Što ne dešavamo? 12 i 20, a ono već se navesti u stolicu. Izvinite. Gazi bolu. Vamo. No. Počemo sad. I putujemo. Da, znači ako želite da snimamo i sam, javite. Pošto imam GTA San Andreas sam, imam svoj account, ali ne sam. Ima nešto zvezde, se ima stariju verziju Santa, novu verziju GTA. Ja sam imao GTA San Andreas 2005. godine, sam 2004. A sam mi je bio za 2004. pa me to nešto zvezalo i to debelo, pa su mislili da sam haker, pa sam tamo išao i slao razne mailove da nisam haker, da nemam nijedan hak, pa sam slao svoju sliku toga. Pa su onda mi tražili po netu da bi gledali da li sam ja skinuo tu sliku od nekud, pa su mi vratili account, sad mi account radi, što je dobro. Idemo 104 na sat. 103. Moramo ga obiđemo. Ne, dobro, prošlo. Ja. Gdje hvataj. Bravo. 70 minuta. Joj. Idemo. Ajde mi to stavamo. Inače ovo je motorna kočnica, ona se pali na bok. Tup, engine i ja vučem obavezno vučnu. Gdje si? Volim neko? Ovo neko. Enter the sleeping. Inače, ako se sad neko pita zašto sam padao levi migovac, zato što se upušao na levu stranu, a ne na desnu, pošto svi pale tu desni migovac. Nešto levo je novo. Svi pale desni migovac, a treba levi. Svi pale desni migovac, a treba levi. I zato svi greše. Greši i to ih vole da ubace u ETS3 kad budu izašao. To ih vole da ubace. Inače, ako ne znate, ovo ćemo snimati bukvalno dok napređemo cijelu igricu. Znači, pogledajte kanal Dule, snima ETS 2 i skoro 2079 epizodi, kada vi ovo budete gledali, možda sad bude 80. Ima 27 miliona.
evra, što su dosta velike pare u ETS-u, jer se baš teško skupio, dok u ETS 1 je dosta teško skupiti 2 miliona, a ne 20 nešto, skoro 30. Doduše on dosta vozi između epizode i između epizoda ima nekih razloga možda ne budu 2 nedelje, ja mislim. Nekad i manje, ali uglavnom oko nedelju dana nekad kada dati epizodu između jedne i drugi po nedelju dana. Ima i se sam neko pitanje razgovara na sredinu sam. Znači ovo je rano ide dosta dobro, jer se dobro zvuče izgleda, ne može da padne 170. Onda baš kad uništite kamion, onda padne 50. Naprimjer uzbrdo, ali uglavnom ispod 70 ne tako. Evo ovdje je čak mala uzbrdica i idem stopiti. Tako stoji. Iako je na 95. Osegir je na 90, ne, jeste, mislim da je ovo 100, ono piše 110. Zato što ovdje ide 10 km, 30 km, 50, 70, 90, 110, 130. Tako se nam ide 0, 20, 0, 24, 60, 80, 100, 120, 140, 160. 150. Možemo. Ali meni je od toga da skrenem. I ovdje će da padne dosta brzina. Znači je probati da obiđem. Ali ide ovdje, ovdje ići. Čekaj, da sam ja ovdje trebao. Ja sam otišao s pogrešne strane. Bravo, Ato, bravo, svaka ti čast. S pogrešne strane otišao. Bravo, majmune, evo ti banana. Ja trebam 2 tone banana dobijem. Banana. Bravo, majmune. Evo ti banana. Vidite ne napiš, uopšte nema ovaj put ne pisao uopšte. Ovaj put ide negdje tamo. Dobro, na napite i lede drugačije. Malo pre sam snimao ovaj deo i isti kamion, isti teret, sve isto. I stane mi na pola tunela, mi stane snimanje na kompu. Kaže nema ti dovoljno memorije. Tada sam, stao sam se da se zadavim. Idemo ovdje 92, malo pre sam išao 82. I tačno ovdje negdje mi je staro snimanje, ja sam ovdje povukao ručno i stao. I isključio se svjetlo. Kap, ne znam da se. Evo dakle, da mi trošim akumulator, struju, vodu. Kako je presek ovdje. Idemo do 93. Inače, ako želite tutoriale, na primjer, javite. Recite u komentarima ako želite da snimam video o Photoshopu. Možda znam dosta dobro da radim virtual tuning. Mislim znam i ostalo virtual tuning pošto obožavam automobile, ako ne znate što znači virtual tuning. Virtualno i tuning buđenje. Mislim custom je buđenje, ali tuning je ono baš ono buđenje. Ja to dosta nije. Ja bih rekao da ne znam daleko dobro, ali neki kažu da ja znam dobro. Pošto sam slao ljudi na slike. I jedan čovjek je vidio
Ne znam šta je tražio, ali ja sam izbacio slučajno bio na Google Plus. Izbacio sam na Google Plus jer nisam imao gdje da izbacim sliku, a trebalo mi je nešto za sljedeću da radim. Pa sam onda morao tu sliku izbaciti negdje da bi je mogao brisati s kompjutera i čovjek je vidio i rekao i to me kao, ja možeš i meni da radiš, ja ti auto, ti meni radi. Ja sam rekao naravno, mogu. I ja uradio, poslao me preko maila, njemu čovjek ide nazad, tata mi upao sred snimanja i kako ja sada se izvadim odavde? A? Daj. Tako. Kad sam uništio kamere, nisam, dobro. Zato mi upao toko snimanja kad neće stigao stisnem escape, pa sam se zaba tamo, izvinite, nastavljamo da sam stao. Da, dosta znam od toga, ljudima se svidjelo. Pa mogu da radimo to, mogu da snimim onako videe, kao oni ljudi rade u Photoshopu, brzo snimak i onda ti ubaci neku muziku i onda kao oni rade. Rade oni ne pričaju ništa. Možemo to da radimo, ako šta se vama sviđa. Znači vam hvala na 21 subscriberu. Ja moram da vremenom. Hvala na 21 subscriberu, zato što nije mnogo, ali to je 21 čovjek. Prvi dan je kompletno prvi driver. Ja sam izdržao i bez spavanja jedan dan. Sad možemo. I to znači si fale levi njegolac, a to je ispravno. Treba desni da se upali, zato što se vi uključujete tako, a ne onako. Evo, da vidite desno, kod Milano, vidite Milano, pišem, sad čekajte sekundu. I vidite ljudi, sad me zvala mama da jadem. Vidite, zbog ovog saskanja, ali dobro. Odlajem ovu turu, to će da bude brzo, jer samo da se pastiramo i to je to. I ovako ovdje, ovo je obavezno, kada vozite, ovdje da zaletite. I onda se puknete korakor i uništite prikolicu i napate vam 5000 nagrada ako ste poništili prikolicu. Kada vozite 90, vidite, policite se 90, vozite 90, policite 80, vidite, onda samo dijelom tabla, vozite 50, 50 je ograničenje. Hvala vam lepo na takcijom kaznu, ili stajala, zašto ste stajali, pogledajte. Samo zato što ste vozili 10 km više, mislim su 10. Ja sam, ovo se tačno znam da se prepostavio sam. Semafor. Obavezno doletite na semafor. Nemojte nikada kočiti kad ide semafor i vidite da ovdje i svirate. Budala. Znači da počnemo poći i onda ovdje ovo radite i onda se čovjek ustvara i ne zna da je. I vidite zbog malo budno da šta je. Javnost.
Gdje ćeš? Gdje ćeš, mamo? Neću bre, ja se parkiravam kako ja znam. Ja se barem ovako parkiravam. Mislim, realno, vi ako znate bolje, vi se parkirajte bolje, ali realno, duplo da znate bolje da se parkirate od mene. Ne, pogrešno samo. Pogrešno. Tako. Damage. Dobro, 251 euro i da, 250 i 8.416, što je dobro. Sada vidim, to je bilo to što se tiče ove epizode. Idemo samo da, ovo nije bilo po zakonu, ali dobro. Idemo samo da im premapiramo, da se riperamo. I ljudi, nemamo facecam više, damage, evo ga, damage, repair, i ljudi, stanemo. I ljudi, to je bilo to za ovu epizodu. Ako se da ste like, share i subscribe i mi se vidimo na narednoj epizodi.